Адвокат Эдем Семидляев 12 күн хабісте булынған соң азат етілді. Ахмеджит изоляторында тұтылды. В первую очередь слова благодарности всем, кто приехал, кто все это время поддерживал семью, меня. Большое большое спасибо. Сейчас торт съешь и работать с полицией. Все. Көбетшілер инсанларға адвокатны қаршыламаға имкан бермеді. Ишгалжелер Эдем Семидляев изолятордан шықмасына 10 даққа қалғанда инсанларны тұтып, 2 автобусқа отыртты. Неповиновение законному требованию. Очень большое количество людей сегодня приехали встретить Эдема Семидляева, вот как видите, с шариками. Повторяю, ваши действия незаконны. Требую разойтись. Қырымбыр демілігінің фааллері хабар еткеніне көре ишгалжелер 31 инсанны тұтты. Уларының арасында журналистлер де бар. Инсанларны дағытмақ үшін экстремизмнен күреш мерkezінің бұтын хадимлері келген. Здесь в автобусе сейчас находится 20 человек. Из них 10 человек это женщины. Сотрудники полиции пока не комментируют, в какой отдел полиции их повезут. Мы пытались выяснить, нам не отвечают на этот вопрос. Мы обязательно постараемся в ближайшее время узнать, куда их везут. Эдем Семидляев только что покинул здание следственного изолятора. К сожалению, встретить его в нормальной человеческой манере не получилось, потому что сотрудники правоохранительных органов просто разогнали людей, которые пришли его встречать. Малым олғаны КБ инсанларына Ахмеджит полис бөлігіне алып кеттілер. Ахмеджиттің меркези район махкемесі Эдем Семидляевны полис хадиміне бойсунмады деп 12 күнге хабіске ташлады. Бұнен берабер полис хадимлерінден рұқсет алмастан полис бөлігінде сес язысыны япқаны үшін 4000 рублей жаза алды. Октябрның 25-інде Эдем Семидляев зенадашы Назим Шейхмамбетовнен махкеме бүгінде тұтылып полис бөлігіне кетірілген Қырым татарларына қоршаламақ үшін келген еді. Көветшілер адвокатларына тұтылғанлар янына кечірмеді. Аксине Семидляевке сойынып, ұстында экстремистик тешкілатларынан тимсаллері бармы, жоқмы тешкірмеге істеген. Семидляев рет етті. Бұның үшін енді белі олған экстремизмнен күреш мерkezінің хадимы Руслан Шамбазов оңа низбетен бойсун мағаны үшін мемори протокол тұзды. Ода Қырым татары Ренат Параламов и башқа сияси мабуслеріні азапларға чектірді ве адвокат Эмиль Курбиденовның тақып етілмесіне алақасы бар. 4 ел вежие кашкасы сонын бұтын яшайышы күрешеді. 9 яшында олғанда бұтын халқнен берабер сүргін етілді. 50 сенелері о милли әрекетке қошылды. 67 сенесі Қырым татарларға ватанға қайтмаға ясақ еткен ферман шығарылғанына бақмадан о қорантасынен Қырымға ел алды. Советлер үкіметі вежие кашка қорантасына да 2 кере Қырымдан сүргін етті. Тек 3-ші интылувдан сон 1976 сенесі о Қырымда ерлешіп болды. Бұда академик Андрей Сахаровнан десте Қырымға қайтқан сон біле вежие ханом күрешіні тоқтатмады. 2014 сенесі ярамаданы ишгалжилері запт еткені вақыт, о еслі башлы олғанына бақмадан күрешіні девам еттірді. Ишгалжилер тарафындан тақып етілген құранталарға қол тұтайды, ич бір махкемені қалдырмайды. Вежие кашқа ишгалжилер тарафындан қапатылған телеканалымызға да дестек көстереді. Қорқмасын кемші. Қорқайлар адамдар, ама қорқмая керекме. Судқа келмей қорқайлар байлым. Біз ветанымыз үшін қорқма жақымыз. Біз башқасының ветанını тұтып алмадық. Башқасы тұтып біздің ветанını нахаліне алдылар. Біз осы топрағымызда yaşarıq. Қорқсын о адам, ким bizim топрақта без разрешения girdi, и bizlerini ondan çıkarırlar, suç yaparlar bağlarımızı, korksunlar o adamlar, yarın kanda baracaklar. Вежие кашка 2017 сенесі ноябрьнан 23-шінде вефат етті. Оның фаджиалы олымы бұтын халқны шашыртты. О вақыт ишгалжы көбетшілер Бекер Дегерменжи, Асан Чапух, Руслан Трубач ве Казим Аметовны тұтты. Вежие кашканы да тұтажақ еді. 82 яшында олған еслі башлық адамнан еллеріне қырчмалар тақып, автомат құндағыннен ұрғанлар. Бұндан сон о ярамады, әжілі ярдым арабасында есе жан берді. Адвокат Николай Полозов хабар еткеніне көре ФСБ хадимлері бұл вақияны шығарған көзетіжі камераларының видеоларını чекіп алған. Бөле шекілде олар өз жинаятлеріні гізлеген. Российские власти отказались провести надлежащее расследование обстоятельств ее смерти. Никто из силовиков никакой ответственности не понес. Европейский суд принял в свое производство жалобу сына Виджея Кашка. Дата рассмотрения дела неизвестна. Российские власти смогли допустить ее гибель,
однако никогда не смогут уничтожить память о ней. Виджия Кашканын ады оны білген, танығанларынан қатарасында эбеди яшайжақтыр. Халқның азатлығы ве ватанда яшамашы үшін күрешкен эфсаневи қадынның ады Милли азатлық әрекетінің қараманлары сырасына кірсетілген. Да 14 Украина ватандашы Сурияден тахлие етілді. Олар арасында 11 бала. Олар Киевге Сурияның шарқында ерлешкен Аль-Хол лагерінден қайтарылды. Бұл ең бұйық тахлие операциясыдыр. Украина президентінің офисінде хабар еткенлеріне көре, Суриядегі лагерлерде да 19 Украина ватандашы қалмақта. Олар Роч лагерінде тұтылмақта. Эсасен бұл қадын ве баллар. Олар ватанға қайтмаға істегенін білдірген Украина тыш ішлерін әзірлігі жедвеліне кірсетілген. З українським паспортом – це життя громадянина України. І українська держава дбає про всіх своїх громадян. Сьогодні, завдяки спільним зусиллям Офісу Президента, Міноборони та Міністерства зовнішніх справ, ми повернули ще 14 українських громадян з Сирії. На жаль, там ще залишаються наші громадяни. І ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб їх повернути. Шарқы жебеде 2 Украина аскері яраланған, оларны хастаханеге атқыздылар. Бірлешкен Құветлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре бір арбинын алы тұрғын, дегерінің алы ағырдыр. Рус işgalcilері Донец вилаетіндегі Лебединск ве Каменка қасабаларына қорчалған Украина арбилері позицияларына 82 ве 100 грамм калибрлы майнларнен ұжым еткен. Павлополь, Причепиловка ве Попасная қасабалары жебарында граната атыжы ве құршын атыжы тіртібатлары ве башқа силя қолланылған. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Украинада ковид хасталарынан сайысы эксілмекте. Бұны Украина сағлық назира Виктор Ляшко хабар етті. Коронавирус хасталарынан сайысы ве хасталық ағырлашмас нәтижесінде хастаханеге түшкен инсанларынан сайысы 20%-ға түшкен. Яңы хасталарынан сайысы эксілгені үшін хастаханеде оксигеннен теминетілген бош ерлер пейда олды дей. Назир кешкен күн Украинада чин вирусы 13 бен инсанда белгіленді. 720 кіші хасталық ағырлашмас нәтижесінде вефат еткен. Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють пришвидшення спаду – мінус 20 та мінус 19% за тиждень відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду – від 3 до 6% за останній тиждень. Розпочалось розвантаження медичної системи. Резерв вільних ліжок з киснем наразі збільшився до 33 500. 10 миллион Украина ватандашы ашылануынан толы курсына кечті. Сағлық назірлігінде дигерлеріні де хасталықтан құрчыланмаға ве хасталық ағырлашмасына оғырамамақ үшін яқын вақытта ашыланмаға чағыралар. Сағлық назирі хасталанып түзелгенлер де ашыланмақ керекдей. Америка Бірлешкен Девлетлерінде кечірілген талеллер ашыланмаған инсанлар ашыланғанларға көре екі керегечік хасталанғанны көстере. Бұнен бері Ляшко насыл ашыларының комбинациясы яптырыла білгенін аңлатты. Нагадаю, що відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики ми дозволили поєднувати МРНК-вакцини. Тобто, якщо перше щеплення зроблене Модерною, друге – Пфайзером або навпаки. Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використовувати вже МРНК-вакцину. Тобто або Модерну, або Пфайзер. Змішування інших типів вакцин зараз поки не передбачено. Тобто після Коронавак вколоти Модерну або Pfizer поки не рекомендується. Ишгал етілген Қырымда да коронавируснен бағлы вазиет ейлеші башлады. Бұны ишгалжілер мемурлары хабар еті. Анда 1097 яңы коронавирус хастасы белгіленген. Бұл кечкен күнге көре 124 хастаға аздыр. Амма хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткенлерінің сайысы эксілмей. Кечкен күн деваманда 36 кіші хасталықтан себеп вефат еткен.
Бабамны қайтарыңыз. Бу бабасыз балалық мевзусыны көтерген весиқалы фильмнан ады. Фильм чекілмесінің тешебушчысы Қырым татар ресурс мерkezідір. Мир Ику адлы продакшн студия ве Алмания елчілігі бұнда ярдым жолды. Лейханын мақсады Украин ве халқара топлылығынан диққатыны Қырым сияси мабуслері проблемасына желп етмектір. Фильмде рус ишгалжилері апске ташлаған яда Қырым ишгалінден сон қырсызланған еркеклерінің баллар айтқан икәйлер топланған. Олардан бірі 7 яшында олған Имранның икәйесідір. Ишгалжилер оның бабасы Риза Омеровны санкедерсін террористик тешкілятта иштирак еткені ве акимиетні запт етмеге интылған için 13 yılga mahkum etti. Когда его забирали, младший братик его вообще не видел. А третий братик начал плакать за ним. И второй тоже. Мы ему письма пишем, рисуем рисунки и отправляем. Он тоже нам отправляет. Когда он вернется, мы будем играть с ним, и маленький братик тоже будет играть. Я его сильно люблю, скучаю за ним. Фильмде olgan анимацияның бір қысмы балаларының ресімлерінден япылған. Бұл ресімлер балалар айлелері бақытлы olgan күнлерінің насыл хатırlағаны ве ишгалжилер бабаларını tutқан сон ершей насыл деңішкенini тасвирлей. В настоящее время по статистике 197 детей – это те дети, у которых родители находятся в местах несвободы, то есть в СИЗО или в колониях. Но мы не должны забывать о тех детях, у которых родители пропали без вести. Мы не должны забывать и о тех детях, родители которых были убиты. И на сегодняшний день таких детей с десяток. Бұл фильм инсанларға Қырымда рус ишгалжилері тарафындан япылған зұлымны балаларының көзлерінен көрмеге имкан бережек ве бұтын дүнияға. Бұл балаларының белесі аққанда хабер етежек деп айта продюсер ве Мир Ико продакшн студиясының елбашысы Мирослав Гай. Це біда для всього світу, що в 21 столітті у нас абсолютно сталінськими методами, диктаторськими методами продовжують репресовувати людей, так як це було колись в 1937 році. Я думаю, що на такі речі має реагувати будь-яка інтелігентна, інтелектуальна, сучасна, цивілізована людина. Ніхто не може проходити повз це безучасно. Режиссер Александра Анкудинова балалардан интервью алды. О балаларына фильм чекімлеріне рухи жеттен азырлады, чунки олар үшін болі мевзуларына көтермек пек зордыр дей. Кожна історія для мене особисто – це історія про силу дітей, про їх дух, про те, що попри складнощі вони готові чекати, готові боротися. І як ви чули, одна із героїнь, Хадіджа, вона сказала, що нас стає все більше, тих, хто говорить про цю проблему відкрито. І для мене це було важливо з точки зору human rights, так, з точки зору допомоги дітям. Меджлис рейсі Рифат Чубаров айтқанына көре Украинаға қаршы женг башлатқан рус саясетшілерінің баллары ишгалжилер тарафындан тақып етілген Қырым құранталары не дуйғанны көрмек үшін оларға бабамны қайтарыңыз фильміні сейретмек мүмкін. Чубаров Қырымда более қанунсызлық юз бергенні аңламақ зордыр деп айта. Трагедія дітей в тому, що окупанти позбавили їх батьків. Вони просто незаконно, злочинно заарештували їх батьків, закрили їх за ґратами на 20, 17, 13, 14 років. І ці діти залишилися без своїх батьків. Це таке, що не може просто в нормальному світі відбуватися, а в нашому житті, в їхньому житті це відбувається. І тому ми підтримуємо такі фільми, сподіваючись на те, що вони достучаться до серця тих людей, до сердець тих людей, які можуть впливати на те, щоб у світі було менше таких трагедій, як зараз відбуваються в Криму. Я как духовный лидер, как муфтий
что бы хотел сказать? Эти дети, в исламском праве, в исламе, права детей, особенно сирот, они опекаются, они защищаются. Есть призыв помогать этим детям постоянно, поскольку они лишены отцовской поддержки. То есть сирота в исламе – это тот, кто лишен отца, не матери, отца. Это очень важный момент. Почему? Потому что отец, он тот, кто обеспечивает семью в исламском праве. И эти дети, хоть их отцы живы, но они по сути являются сиротами по нормам исламского законодательства. И они те, которым мы обязаны сегодня помогать. Фильмна эсалет 20 даққалық яптылар, чүнки халқара мейданларында олған проблема тариф етілмесі үшін бұндан чоқ вақыт айырылмай. Фильм вастасынен ижғал етілген Қырымда балаларының ақылары насыл шекілде бозылғанны көстермеге істейлер. Фильм 7 тілде азырланған: украин, араб, алман, инглиз, турк, италия ве испан тілдерінде. Фильм üzerinde çalışқанлар фильмна Австралия, Америка, Бүйік Британия, Алмания ве Франкистанда кечірілген Украин кинофестивальдерінде тақдим етежеклер. Кележек сені язда фильмны еркез сейрете білежек.